Fisa kwami sesiyitholile ke induna itiko letekulima mhlonishwa siyanivusela selifikile lelanga lelikhulu kakhulu ngitawucela kubuta ngana icrisis lekhona ifoot and mouth lephethe kabi live sivile ukuthi umjovo ungathi sowufikile. What's the latest in terms of rollout so that nesive umasiva mhlambe kungaba khona ukuba relieved? Siyabonga kakhulu msakati, sicela ngokuqala kulilele eMaswati la kungethwe ifoot and mouth ngoba siyabona ukuthi umnotho uyalimala ngalesifo lesi. Lokuhle ngilokuthi sisitenge kubona ukuthi le foot and mouth landle esilwa nayo ngayo kuvimba ngala sibona icubuka phambili ngoba yaqala yangena emkhwakhweni salwa nayo sayinqoba elibulini sathi sithi siyaphefumula sesinqobile wangena lensha kumambane nayo yagijima ngiwe leso isigijimisa nyalo sithe futhi nayo sesibona usungathi siya kwinqobeni kwangena lensha kazobothe emuva sesifika ke ukuthi ngalokuthi iphokuvumbuka lapha sethi sasithatha isinqumo sokuthi sijove lonke live stolfikele nokwendekile ke kulokuthi siyi-odile imithi umuthi ibheji yokuqala yemithi ifikile ngalesihlanu kuleviki esuka kulo sithe ifika vele le mithi saqala lokujova qale ngalesibili nje kujova kuyajova nje nyalo emadibhini lathi sicala kuvikela ngala ka hoho ngoba cishe naloku besaqala ukuthinzeka hoho kodwa usakathatheke wonke sithi ke sifuna kuvimba ukuthi kube nendzawo letawugcina ihlobile vele yakathinzeke yendelo sinasesibuyela international trade sicale ngayo bese ke sihamba kakhulu naleminye leno sendelo singanokuchubeka iphokungena lensha echama kweSouth Africa ngoba eMaswati atawadi ukuthi iSouth Africa vele iqilile kulendzaba isemandeni kukhulu kakhulu. Lokulandzelako kwengilokuthi kusasa nje silandza the next batch yemithi lotawufika 50,000 doses sizabe siwulandze e-airport. Next week sibhekele omunye 80,000. So le mijovo lama batches itafika ngama batches irole besifisa lokuthi in 4 months sibe sijovile tonke tingomo event. Sendele ukuthi kube nesikhathi noma iwindow lapho khona every animal is protected so that lesifo sitoma lokuhamba noma ngabe sikhamba ngaphandle singasakhona ukuthathwa tingomo teMaswati. Kule experience ya breakout yanyalo minister, are there any lessons lesesenwabonile to ensure ukuthi uma ngabe kuthiwa in the future phinze futhi kuyabheduka mhlambe kusheshe kube khona ukuthi sisheshe sikukhalime? Siyabonga msakati, ema lessons siwafunza every day but iqiniso leliphelele ukuthi i-reaction time yethu kule sifo ekuqaleni noma engasi exceptionally good, it was okay. Lokube inkinga ukuthi sibene nokungakhona ukubambisana silive likakhulu kulabafuyi betingomo nalabo lelo business letingomo ukhanza ukuthi umuntu ucabanga ibusiness yakhe abekise bathathe ingomo enzaweni lembi ayimikise lapho khona kuhlobe khona. Siyakhumbula nje ilanga lomnye waqhamuka nayo ivuta tinci ibonakala ukuthi yagula but wayinyenyisa watholakala wathi ngathi sibite lo mango usibambise wona uthini samncenga ke cha wagcina avume lethi bekwe phansi but lokumcoka ngilokuthi asibambisane singeMaswati. So that's the first lesson. As long as starts nasingena lesifo bese kuba nalokuthi umuntu acabanga ukuthi mina ngayibhitha njalo le system ngagega kuphi lenkomo yami ngahamba sikhathini kuze bangangibamba sitaba nebulukhulu kulwa nalesifo in future. Secondly, indzaba lenkulu lesiyibonile ngilokuthi leminyele lama cordon fences around ngibona lamcoka kakhulu eveni ngalokuthi nangabe noma ungakwenda konke lokulanga ekhathi nangabe nomakhelwane wakho vele isifo somkhungethe and sincenye uyastrugglisha kusicontrol tapho kungena nje sichambele ngaphandle. So kumcoka ke lokuthi siqinisile ama cordon fences kungako nalo nje siyawavusa siyawaqinisa futhi. Kwesithathu ke lengingakusho lokuthi and kusisitile ilesilehle le ukuthi na ulwa nalesifo ufuna ulwe naso from the disease control perspective and also the livelihoods. Ubuke lokuthi lesive siyakhona yini ukuphila ngaphambili bokuvamise ukuthi ungangena eFMD kume konke vele kungangeni sive nje singakhona ukuphefumula kangangoba kubethatha leyo approach akhisimisi besitaba nebukhulu nyama sitaba bedevele kodwa ke sadivise plan lelithi asivule ukuthi we sell to slaughter shothi ingomo yakhona uyithengisa uyithengisela kodwa uthi yohlatshwa
lokho kwekusite kuqala inyama ibe khona eveni. Kwesibili eMaswati akhona ukuthengisa atokhona kuphesha likakhulu ngoba sokuqala itikolo kufanele sikuvule itikolo akhona ke amakhwati eMaswati kuthengiselana nanyalo kuvumelekile ukuthi inkomo uyithengise ayithathe lo yithengako but kufuna ukuthi abe ayoyibulala sendele ukuthi sitokhona nokucetha leti inkomo lesedivele infected. So kwesithathu kwesine lesikujabulele sikufunzile ngokuthi sibone iSouth Africa ithite nalokuthi ikhungatheke kangaka wonke umuntu la eSouthern Africa udependa eBotswana for production yale meat. So kugcineke create ipressure leningi kusupply iBotswana ingasakhophi ngoba everybody ufuna meat. So iSouth Africa seyiqala yakhicitela nathi ke siyakubuka ukuthi asikhicite not only for eMaswati but for the region. In future sizakwenda lokho siyabonga. Siyabonga kakhulu Minister. Yebo kakhulu. Bekunene sitawuqhubeka neluhla lethu lapha sesikhuluma nase nebasema Iwane. Mhlonishwa siyandvusela ungabuka ngalapha mhlonishwa. Umbuto wami wokuqala kukhona umsebenzi lengeke ngawubona uwenda Minister wangena nesive